Musi cyiza rero kandi igicamusi cy'umugisha kuri mwebwe mudukurikira muri hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye, tugarutse ku makuru yo kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bari kuvuga neza ko hagiye kuba intama izahuza abatuye mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane abaperezida bakomeye muri aka karere, gusa nanone biri kuvuga neza ko n'ubundi ngo nta kintu inama ishobora kuzamarira ibyo bibazo biri mu mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwahanga, nyuma y'uko ingabo za M23 cyangwa M23 zivuze ko zitegura kuva muri uyu mujyi wa Uvira bakerekeza mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bakanavuga neza ko bagiye kuva muri aka gace bakerekeza hirya no hino. Biri kuvuga neza ko Abarundi, FDL ndetse na FARDC none biteguye kugaruka muri aka gace, bikavuga neza ko ari umugambi bateguye kandi bakawutegura neza. Kimwe mu bintu bifuza no kutazigira batsindwa n'umunsi n'umwe. Tuza kugaruka kuko amakuru ahagaze hirya no hino muri teritwari ya Fizi, Walikale ndetse yewe n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, cyane cyane tuza no kugaruka ku mirwano iri kubera mu gace ka Masisi. Nkomeza kubifuriza igicamunsi cyiza kuri mwebwe mudukurikirana muri hirya no hino ku isi hatandukanye. Mbabwire ni uyu ni wa muyoboro wanyu mukuru w'amakuru ku bijyanye na politiki ndetse na diplomasi. Turacyari ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Biracyari kuvuga neza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzarangira byo ari ikintu kidashoboka, ahubwo ko ikintu gishoboka kimwe ari cyonyine ari ugukomeza iyi mirwano, byaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye. Ibi kandi bigaragaza neza ko ngo nyuma y'uko uyu mutwe mu 23 ufashe gahunda yo kuva muri aka gace ka Uvira, nkuko turi kubona hano kuri ekara yacu, bikavugwa na bamwe mu bahagarariye umutwe mu 23, bitangiye kuvugwa neza ko ikintu kiri kuba cyonyine ari uko ngo batsinzwe. Aba nabo bakavuga ko batatsinzwe, ahubwo habayeho kumvikana hagati yabo ndetse n'abandi bantu bari gukorana nabo. Si ibyo gusa kandi bikomeje no kuvugwa neza ko uyu mutwe mu 23 nyuma yo kumvikanisha uburyo tugiye kuva muri Uvira, ngo Abarundi ndetse yewe n'ingabo za FDLR ndetse na FARDC, no kuvuga ingabo ziri ku ruhande rwa Kinshasa, bakomeje kuvuga ko nabo biteguye kugaruka muri aka gace ka Uvira, bakaba ari bo bahayobora. Bityo benshi bakaba bakomeje kwandika bitangazamakuru bikomeye bagira bati ibi ni akaga, ahubwo ikintu kigiye kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikintu gishobora kuzatera ubwoba buri munyapolitiki ndetse n'umuntu wese uzawuherereye mu aka gace. Si ibyo gusa kandi bikomeje no kuvugwa neza ko benshi mu bari kubona neza ko iterambere ry'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikintu cyoroshye, ahubwo gishobora kuba ari ikintu gikomeye cyane, bitandukanye kuri cyane n'uko abantu babibwirwaga buri munsi. Bikaba biri no kuvuga neza ko inama n'ubundi izaba nta kintu na kimwe ngo kizavamo, bitewe n'uko ngo iyi nama n'ubundi kugira ngo izabe bizasaba ibikorwa bigiye bitandukanye. Ariko nanone ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyangwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, ngo nibohereza ingabo za SEDEC kujya kurinda muri Uvira, ntago M23 izabyemera, bitewe no ko bazi neza ko abangaba nubwo baje kurinda, gusa baje kurinda ngo bari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Yoweri Kaguta Museveni nawe navuga neza ko agiye kohereza ingabo ze kujya kurinda muri Uvira, leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Kongo ntizabyemera, bitewe n'uko ngo bavuga ko afitanye umubano ukomeye cyane n'izi ngabo za M23. Ngaho nguko rero ni uko nguko bihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbibutse neza ko ikintu cyonyine kiri kwa kandi gikomeye cyane ari uko iterambere ry'isi rikomeje gusubira inyuma umunsi ku munsi, bwije no ko bukeye, kandi bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kugaragara neza ko isi ndetse na politike y'isi cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari biri kugenda birushaho gusubira inyuma. Muri iyi nama izahuriramo Perezida Paul Kagame, Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida w'igihugu cya Kongo, biri kuvuga neza ko ari inama izaba igiye kwiga ku buryo muri Kongo hagaruka amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Abandi bakagira bati n'ubundi ni inama zisanzwe nk'izindi, nta kintu inama izigera ihindura ku mitekerereze ese no ku myumvire y'Abanyafurika bose muri rusange. Ngaho nguko rero mwakoze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Mukoze kandi subscribe, like, comment and share, tubana no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi byiza kandi bihindura society. Aha ngaha tugaruka ku biganiro bya politiki ndetse na diplomasi, aho twibanda cyane ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukanareba uko iyi ntambara ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, icyo amahanga ari kuvuga kuri iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara imaze igihe kirekire, aho benshi bavuga neza ko kugira ngo izarangire bizagorana cyane, gusa nanone amaherezo y'inzira n'ubundi ni mu rugo. Mukomeze kwihangana kandi abari mu ntambara mugira ibihe byiza.